Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo nkugezeho amakuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho dusanga inkuru nyinshi tukaba rero tuzisoma mu binyamakuru bitandukanye birimo Minembwe Capital News, Rwanda Tribune ndetse n'ibindi byandikira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero muri aka kanya mbanze nsuhuze mwebwe mwese mutwumva muherereye mu Rwanda, bari muri Kongo, abari mu Burundi, abari Uganda, abari Kenya, Tanzania n'ibindi bice byose kandi bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Ni amakuru rero kandi nshishikariza mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi, mwese yuko mushobora kujya munsi iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024, nkuko rero nabikubwiye na mbere, tukaba tuje kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho gatanu kuri gatanu. Rero ndakwibutsa ko ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo share, ubundi ukarikandaho ukaba wasangiza abandi aya makuru. Ushobora kandi gukanda kuri like, ntiwibagirwe kandi no kuba wakandika muri commentaire igitekerezo cyawe, aho ushobora gutanga inyunganizi cyangwa se ukatubwira amakuru wifuza ko tugutunganyiriza tukayategura tukayakugezaho gatanu kuri gatanu. Twinjiye rero muri aya makuru, turahera kuri inkuru ivuga ko abasirikari bagera kuri 2 ba leta ya Kongo bishwe n'abaturage batigeze bamenyekana. Akaba rero ari abasirikari bishwe batwitse kugeza bahiye bagahinduka umuyonga. Ni abasirikari 2 rero ba FARDC bishwe batwitswe n'abaturage bitwaje intwaro, bakaba bariciwe ahitwa Kirumba ho muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo bari bashyiriye bagenzi babo ibiryo ndetse n'imodoka bari barimo nayo bakaba barayitwitse. Ibi rero byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, no kuvuga ejo bundi hashize rishyira ku wa gatandatu tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, nibwo aba basirikari ba FARDC 2 bishwe n'abaturage babatwitse nk'uko byanatangajwe na radiyo Okapi. Iyi radiyo rero ivuga ko aba basirikari bafashwe n'urubyiruko rwari rwitwaje imbunda rwo mu gace ka Njia Panda muri groupement ya Baswaga, akaba rero ari mu birometero 76 gusa uvuye mu burengerazuba bw'umujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi radiyo Okapi kandi yanatangaje ko ibi byemejwe n'umuyobozi wa teritwari ya Rubero, watangaje ko aba basirikari ba FARDC baguye mu gico cy'urubyiruko rwitwaje imbunda, maze ngo bahita babafata bakabambura intwaro zabo, ndetse ari nako bahise babakongeza bakabatwikisha inkongi y'umuriro kugeza bashize. Mu kubatwika rero ngo bakoresheje amapine nyuma y'uko bari bamaze kuyamenaho lisansi, nk'uko byasobanuwe ngo nuko aba basirikari 2 bafashwe ubwo bari bashyiriye bagenzi babo ibyo kurya mu gace kitwa Maekengo. Ubuhamya rero bwatanzwe kuri radiyo Okapi buvuga ko abangaba ahagana isaha ya saa 10 ku isaha yo muri ibyo bice, abasirikari bari mu ikamyo ya gisivile bari batwaye ibiryo bya gisirikari, nibwo baguye mu gaco bivugwa ko kashyizweho n'insoresore kari kitwaje rero intwaro, ndetse kandi n'ubu bakaba batari bamenyekana, ngo bahita rero bica aba basirikari bari bagemuriye ibiryo bagenzi babo. No kuvuga bari bashyiriye rero ibiryo abandi basirikari baba mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo rero
nubwo rero ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe ariko nta kiramenyekana ku cyaba cyatumye urwo rubyiruko rukora icyo gikorwa kigayitse. Gusa igisirikare cya leta ya Kongo cyavuze ko kigiye gukora iperereza maze ababikoze ngo bakaba babiryorezwa mu ruhame. Naho nyuma y'igihe cyari gishize intambara n'ubundi ikomeza hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkwibutsa ko intambara kuri ubu ngubu imaze igihe kirenze imyaka 2 kubera yuko umutwe wa M23 nyine intambara urimo n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze kurenza igihe kingana n'imyaka 2. Kuri ubu ngubu rero umutwe w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urwana n'umutwe wa M23 cyane cyane nyine abagize FARDC bari mu burasirazuba bw'iki gihugu bavuze ko bagiye kongera ibitero bya drone ku mutwe wa M23 nyuma yo kugura izindi ndege nshya zo guhashya uyu mutwe wa M23. Ni umutwe wa M23 rero ushobora kuba ugiye kwinjira mu bihe bitaworoheye, ni nyuma yuko Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yongeye gutorerwa manda ya 2, ndetse uyu nguyu akaba akomeje kugenda agaragaza ko ashobora gushyira imbaraga n'ingufu mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkwibutsa ko rero nk'uko na mbere twanabikubwiye, perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe yongeye kugaragaza yuko bagomba gushyira imbaraga mu ntambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu kirimo inyungu nyinshi ku bihugu bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu rero ngo bashyize imbere iyi ntambara, bakabona ko batagomba no kureka kuyirwana ngo kubera ko ari igihugu gifite isoko rinini ku bindi bihugu, akaba kandi hanaboneka amabuye y'agaciro nk'uko twabikugejejeho mu makuru twakugejejeho ku isaha y'isaa 5 kuri uyu munsi w'itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wo ni w'ibihumbi 2024. Nakurarikira rero kugenda ukareba iyo nkuru niba waba utayirebye, kuko harimo n'ijwi ry'uyu mu presidente aho yabwiraga abaturage be yuko ari ngombwa ko bagomba kugaragara muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje rero ni inkuru ivuga ko bagiye kongera drone zo kurasa ku mutwe wa M23. Ni amakuru dukesha ikinyamakuru Rwanda Tribune, nayo ikaba ivuga ko yakesha amasoko yayo ari ibukombo. Akaba avuga ko rero guhera kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 Kamena 2024 ngo mu rukerera ingabo za leta zatangije ibitero kuri M23 ku birindiro byayo by'ahitwa Kanyangohe, akaba rero ari muri Musheberi. Ibyo bikaba rero byangije ibyo rero bangije bikaba bitaramenyekana kugeza na n'uyu munsi wa none. Umwe rero mu bayobozi b'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu mujyi wa Goma utishimiye ko amazina ye atangazwa, yavuze ko ubwo indege ntoya yabo ya drone yageraga Kanyangohe ngo yakoze akazi gakomeye, ariko mu kugaruka iraswaho n'imbunda ikomeye batamenye ubwoko bwayo, ngo ku buryo iyo drone yageze ku kibuga cya Kavumu yangiritse ku buryo bukomeye. Agace ka Kanyangohe ndetse na Musheberi duherereye muri grupoma ya Bukombo, teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni kimwe rero n'utundi duce tuvugwamo aba wazarendo benshi cyane. Turakomeza n'aya makuru tugenda tugusomera inkuru zigezweho hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero kuri ubu ngubu tugiye guhita twinjira kuri iyi nkuru ivuga ko abantu bagera kuri 5 ari bo baguye mu myigaragambyo yo kwamagana ibitero bya IDF bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi akaba rero ari ibitero bikunze kugaragaramo nyine aba basirikari, bivugwa ko mu mbabarire ni inyeshyamba zikomoka mu gihugu cya Uganda nazo zayogoje igihugu cya Kongo, by'umwihariko zikaba zikorera ibikorwa byazo by'intambara mu gace ka Beni. Ni imyigaragambyo rero yateguwe n'abaturage mu rwego rwo kwamagana ibitero bikekwa ko bimaze iminsi bigabwa n'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za IDF witirira idini ya Isilamu mu bice
bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko nyine muri teritwari ya Beni nk'uko nari mbigarutseho. Abaguye rero muri iyi myigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo bakaba barapfuye bitewe n'ubushyamirane bwabaye hagati y'abigaragambyaga ndetse n'abashinzwe umutekano bashakaga kuburizamo iyo myigaragambyo yabereye muri Groupement ya Butembo. Abapfuye rero bakaba barimo abasivile, abasirikari n'umukozi ushinzwe iperereza rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Ni amakuru dukomeje kugenda tukugezaho nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, akaba ari amakuru rero cyane cyane yibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba tuyasoma ku binyamakuru bitandukanye, twagusomeye ku kinyamakuru Radio Okapi, tugusomera Rwanda Tribune ndetse n'ibindi binyamakuru. Akaba rero n'aka kanya dukomeje tukakugezaho n'iyi nkuru ivuga ko Imasisi uwitwa General Thibault, umuyobozi wungirije w'ihuriro rya Wazalendo, nawe akaba ngo yicanywe n'abarinzi be 16 mu mirwano ikomeye. Muri Masisi igihugu cyacitse umugongo nyuma y'urupfu rw'uwitwa Thibault, akaba rero ari General Komanda Dimologue wa Wazalendo wapfuye n'ikipe y'abasivile y'abasirikare be bagera kuri 16. General Thibault yari umuyobozi wungirije ushinzwe ubutegetsi n'imari mu ihuriro rya Wazalendo. Akaba rero avuga ko mu bwoko bw'abakongomani b'abanyanga babitwa abanyanga, ihuriro rya Wazalendo rigizwe n'imitwe 190 y'abahoze ari abamayimayi, rero abagera kuri 16 bakaba bamaze kwamburwa ubuzima. Uyu murwanyi rero yiciwe mu mirwano yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 Gicurasi mu gace ka Karonge muri Groupement ya Bashari Kayembe, lokalite ya Rupfunda. Uyu murwanyi rero akaba yaricanywe n'abasirikari be 16 mu mirwano ikomeye yahanganishije umutwe wa M23 ndetse n'izi nyeshyamba za Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ikinyamakuru gikorera kuri murandasi News of Runyoni cyo kikaba kivuga ko kugeza ubu imirwano ikirimo kuba, kandi cyaranahamije ko uru rupfu rw'uyu murwanyi ukomeye wo muri Wazalendo rwabayeho. Turakomeza tukugezaho amakuru agezweho, na amakuru rero twateguye kukugezaho kuri uyu mugoroba. Akaba ari amakuru yibanda cyane cyane ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba ari amakuru rero yibanda ku yandi yiyongera ku yandi menshi tuba twagiye tukugezaho. Akaba rero ari amakuru aba ari kugenda cyane cyane akugezaho update cyangwa se amakuru abagezweho cyane cyane aho twibanda ahangaha mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane tukakubwira amakuru abavugwa mu Rwanda, avugwa muri Kongo, mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize isi. Hose tukaba tugenda tugerayo amakuru yose tukayakugezaho 5 kuri 5. Rero muri aka kanya n'ubundi turakomeza tukubwira ko M23 yongeye kuvugwa mu marembo y'umujyi wa Sake ahitwa Peage, akaba ariho abarwanyi bayo bongeye kumvikana. Wazalendo rero ngo bari gusohoka muri Mubambiro Bucece bikanga ko icyo kigo gishobora gufatwa n'umutwe wa M23. Isoko ya Rwanda Tribune dukesha inkuru ivuga ko mu gace ka Sake yemeje ku munsi w'ejo ko ku wa gatandatu habaye imirwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nizifatanyije nabo harimo abacancuro. Iyi mirwano rero ikaba yari igamije gusubiza inyuma umutwe wa M23 wari wamanutse ufata ubugenzuzi bw'agace kazwi nka Peage ku muhanda uva Mushaki Rutobogo. Ababyiboneye rero amaso ku maso bavuze ko M23 yamaze umwanya munini kuri bariyeri ya Peage mu gihe ingabo za leta zari zakwiye imishwaro nyuma, ariko ngo haje kumvikana urusaku rw'amasasu menshi
uyu mutangabuhamya kandi akaba avuga ko abarwanyi ba M23 bakozanyijeho umwanya munini n'ingabo za leta ya Kongo ahitwa ku Bweramana. Umwe rero mu bayobozi ba societe civile mu gace ka Minova utashatse ko amazina yatangazwa muri iyi nkuru yabwiye Rwanda Tribune dukesha iyi nkuru ko abarwanyi ba Wazalendo bari ahitwa mu Bambiro ngo bakomeje koherezwa ahitwa Nzuro kugira ngo bakaze umutekano w'aho hantu bivugwa ko hashobora gufatwa n'umutwe wa M23 isaha ku isaha. Ni amakuru dukomeza kugenda tukugezaho, ni inkuru rero nyinshi cyane twaguteguriye, turazegeranya kugira ngo tukugezeho updates zigezweho ku rugamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero ari leta ya Kongo irimo intambara ikomeye, ibihugu bitandukanye birimo Afurika y'Epfo, Tanzania, Uburundi bakomeje kugenda bashuka Tshisekedi yuko bazamufasha kurwanya iyi ntambara, ariko umutwe wa M23 rero ukaba ugaragaza ko ukomeje kugenda wirwanaho ndetse ukaba ukomeje kugenda wongera imbaraga. Nkwibutsa ko mu minsi ishize aribwo bashyizeho ubuyobozi bubahagarariye mu bihugu by'amahanga, kugeza rero na n'uyu munsi wa none umutwe wa M23 ukaba utarigeze wamburwa agace kamwe, nubwo hashize igihe kinini uhanganye n'ingabo zitandukanye, harimo ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zaje kugoboka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero muri aka kanya nongere nkubwire ngo niba utari wamara gukanda kuri subscribe, jya munsi y'iyi video maze ureba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabune, ubundi urikandeho. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose tukugezaho umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere. Aka kanya rero nkaba ngiye kuba nsubikiye ahangaha aya makuru yacu y'aka kanya, ariko nkaba ngiye kugutegurira andi makuru araba yibanda cyane cyane ku yasohotse nyuma y'uko aya nkugejejeho asohoka, cyane cyane ubwo ni ukuvuga amakuru yasohotse kuva nibura ku isaha y'isa 11 kuzamura, nkaba nyakugezaho mu kanya gatoya nibura mu masaha y'isa 2, tukaza no gukomeza tukugezaho andi makuru mu masaha y'isa 4 z'igicuku. Nkurarikira rero gukomeza kubana natwe 5 kuri 5, kanda subscribe, kanda like, ukande kuri share, usangiza abandi aya makuru. Ntiwibagirwe kandi no kujya munsi y'iyi video maze kugira ngo ukande aho hari commentaire cyangwa se comment, usigemo ubutumwa bwawe, tanga inyunganizi cyangwa se utubwira amakuru wifuza ko tugukusanyiriza. Turabikora tuyakugezeho 5 kuri 5. Ndakuraritse rero mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.